HDZ Hrvatske je prepoznao značaj brige o Hrvatima Bosne i Hercegovine. Ovo su prvi izbori nakon neovisne Hrvatske da u predizbornu koaliciju idemo na baštini dr. Ante Starčevića, Stjepana Radića i prvog hrvatskog predsjednika dr. Tuđmana. Da Hrvati Bosne i Hercegovine moraju svojim glasom govoriti u Europskom parlamentu, Hrvati Bosne i Hercegovine moraju odlučivati o svojoj budućnosti i Hrvati Bosne i Hercegovine moraju konačno naći rješenje za ono što nas već 20 godina tišti. Stabilna Bosna i Hercegovina sa jakim Hrvatima u Bosni i Hercegovini je stabilna Hrvatska i stabilna Europska unija. Mi ne želimo pad, naša domovina ne zaslužuje pad. Mi ne želimo da naši mladi odlaze, da se događa ta nova emigracija, ne više trbuhom za kruhom, nego mozgom za poslom. Raste izvoz, a onda kad analizirate šta u tom izvozu raste, a oni prodali zalihe nafte i plina, pa raste izvoz, jako je porastao. A onda kažem, raste ova potrošnja na unutarnjem tržištu, povećala se potrošnja naših građana i prodaja. A šta se u stvari povećalo? Oni kupili aute za državu, to se povećalo. Radi ova vlada. Statističke manipulacije. Mi želimo da naši ljudi žive bolje, da naši mladi ostaju, da naši stari nisu na rubu egzistencije, da naši branitelji koji su stvarali ovu domovinu nisu na rubu egzistencije, da naši ljudi s iskustvom ne ostaju bez posla. To je ono što mi želimo. Naša sudbina je isključivo i samo rast i razvoj. Živjeli! Crobarometar kaže, europski izbori, HDZ-ova koalicija 30%. Kukuriku 24,7%. 6% bodova Mislav Bakov večeras. Kaže, ako izlaznost bude manja, HDZ može osvojiti 6 mandata. To je, dragi prijatelji, poruka večeras dok ste bili ovdje u Solarisu. Ali budući da ste vi grad sporta, grad košarke koji sam ja nekad igrao, inspirirao se sa našim Draženom, mi smo, dragi prijatelji, sada u situaciji da ovu političku utakmicu odigramo onako kako je on pristupao sportu, životu, pobjedi, respektu prema onome čime se bavi, svojim uvjerenjima. A to je da i ako vodimo 6%, onda bar da završi sa 10% bodova razlike. To je, dragi moji prijatelji,